Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw ang gobyerno tansyo syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas San Mananisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho pa. Early in the morning. Oras! Walang tilay anamiran na minutos kasumpalan na alas 7 at kabwasan. Ipaparungtal tayo sa programan Early in the Morning. Early in the morning. Maabig kabwasan at balang sinansakay pinablin na dumuringal na sayan na programan Early in the Morning. Agaw na Lunes. Pizza 3 bulan na Agosto taon 2026. Primerong bagyo lamat. Primerong bagyo bulan na Agosto. Ang gamanuntan, amay-amay laray dimadala niya bagyo saramay palabas ya bulan natan so primero na bagyo na sa bulan na Agosto. Ay may bulan na gawat yatatawag ganda. Engineer Nixon Dakal, sukantabay tayo technical side. Medyo wag talamat maka-live amo Engineer Nixon. Dumamay umpapaway sayay live streaming ta. Kung manalwar tayo manalwar tayo tani sampag taw anto sa labilay uran na nakalabyan at say bagyon si Luis at unong say pag-asa ay tropical cyclone niya si Luis at ibagan na heavy rainfall lapod sayay
tropical cyclone si Luis. Sa La Union, Pangasinan, Benguet, Kawayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, Quezon Province, Zambales, Pangasinan, Araya, Apektado, Ilocos Sur, La Union. Kanyan maples sa Uran. Walalaray areas ya underwater saraya na kaplesan araratay low-lying areas. Ang kamanuntan ya suspendido so klase amin ya luyag jadintiron luyag tayo na Pangasinan halos amin at suspendido so klase at ate gagimira arayay anak tayo dapat at asikason tayo ratan bantayan tayo raratan tabaka sikara at manda tampisaw at manamos at uran sikatulusan supakalaan nasay malaknaban ya sakit nang nangyuran maong ilaratay anak tayo hanggaman anggapoy urong importante balot ya saratan walarad loob na abong mairap layman sakit amaya-maya klase na sakit ya awit na sayay unya ya klima awit may tatawagan tayo wild water borne diseases, influenza, leptospirosis, tan dinggi. Ambulat itay dinggi, ang sakitan. Tabiangan mo't latay leptospirosis. Nang nangyura ratay anak tayo, apo tayo, tampiano dyan panuusilan da panlilikot dan manamo sa duran, naturok-turok kiratan, wala rin na sagur dan pakasugatan da. Chik-chik up yung raratan. Agapi ka, baka sakalin walay asugatan yag tayo anta, siyempre dyan takot da, iyamot da raratan. Ayamot daratan na tate gagimira and then nalik na yula numamputang lara. Wamala. Delikado laman ay sitwasyon tan kipapasan. Anyan duman-duma. Ya araraya at naasikaso. Tayo lara tayo ugugaw. Ano nyaran na kipapasan ya wala ray kalamidad? Wala lamot iratay mananap na saratay relief, mananap na sararatay rasyon. Aya so maslak ya gabagabay damutot. Pero los buenos. Wala ray mandasal na unta nira. Ya say dasal da duma imbis ko mo niya makaiwas at saratay kalamidad. Walay dumang klasin dasal. Anti dasal dararatanay. Pero los buenos, sebagara, unsa bilalamot kumon, sudagem tandanum. Tapiano mapalasapas, iray rasyon. Walay bulas kapi tan salmon. Aratan may mailalo. Mailalo noon niya labatlan na wala rin sabin si Bilao o nyaran bagyo ay pitalaran dalatay relief nabasa yung lamutan nanang yung lalamot at social media raratan trending lalamot iraratan ayuda so anapunda in the same manner wala ratay government officials pero los buenos mat madasal mo't irarata na tate gagimira. Give us this day our daily hands
10%. Early in the morning. Kasumpalabat na sa may pangiterda na ayuda, may BBM. Bigay bigas sa masa o bongbong bigas meron na. Di ba? Maya agda pangi basian at sararata na tatiga gimira. Araratan ya relief, ya kabyangan na sararatay tupad, AX, single parents, tan purpose. Hatay purpose sa tatiga gimira. Marakap ya programa kwanda. Pero una asamot labatla iray untan iran marakal eda satan. Ay pamilyang pantawid program. By the way, karuman, walay akatungtung ko ya kabyangan na saramay sales girl at sakay yamol. Ya sa ikwanto, sir, wala ka bang ano dyan? Pwede ba nyo akong mai-rekomenda, maipasok man lang sa tupad? Kasi kulang talaga yung kinikita namin. Kwanto? Paano naman yung trabaho mo? Hindi, papasok ako kapag di-off ko. O kaya yung oras na pwede akong magtrabaho kanto. Kasi talagang kulang. So, aal mo dararata na tate gagimira. Kanya na dakil so talagang mampapairap pero say problema aray na iidan labat at saray asing singer at patugan. Kwang pud sikat to karo punta ka sa barangay nyo, magpasalista ka. Hindi po ako kilala sa barangay namin, atan. Ayay pantawid, Pamilya Pilipino Program. Dumamot ya klasitan at samay tupad. Dumamot imay AX. Dumamot iman so para senior citizen. Dumamot iman so para single parents. Kabaluyan. Ayay purpose. Dakdakil ya dakdakil ya. So talagang pamilya ya dapat napa-enroll saya ya abitlan na programa. Kapigan Gimapuya, inlun saya ng taon 2008, tan aya at ginawan loy, isinabatas ng 2019 or 2019. Jad panamagloy na Republic Act number 11310 o Purpose Act. Aya at nationwide program na gobyerno para kuno pambawas at kairapan tan pampaaligwas at panagbilay na say umbaloy. Mangiitorya na sa may tatawagan tayon conditional cash transfer o tulong pinansyal yawalaray inggetar iran na kondisyon saray mamairap kapara tayon mamairap ya pamilya loob na anggad pituran taon tapyan napaaligwas naparakep suuntalan abiglaman nutrition tan edukasyon anto so gagamtan na sayay purpose kabaluyan. Anto sugagam tantutan. Tapyano na paabig laman, kalusugan, nutrisyon na saray ugugaw, tan saray atateng laulad sa ina, panamaglay na pangikurang na saray serbisyon panabig laman, ya akatutuktan ada paniwas at saray sakit napaatagay so singa kalidad na panagbilay aray
iloob o dino panna-enroll at saray ugugaw ya ipila da Sararatay Child Development Center, preschool, elementary tan secondary ya makatulong da pambawas na insidente na sa child labor o aray napaatagay suuntalan na dati ratin panggagastos na sari mamairap ud pamilya para sa panangan natangguyor iraratay atateng mampuunan at say abig laman nutrisyon, edukasyon iray anak da tan naparakep atate gagimira so untalan na panagbilay daran niya bilang atateng at kailangan niya sararaya at may participate at saratay pamaaligwas at komunidad. Arayang benepisyo adumbali kaibalaratay maihirap o arayay walad below poverty line. Jada panamaglay na satay standard targeting system ya inggutar at poverty threshold na Philippine Statistics Authority jad panaon na pampili na sararatay wala edad janggad 18 years old o wala rin atateng iradtan niya buntis o malukon kaiba mutlararatan at pamparistro ng tukamala ya inggutar ya kondisyon na dabitlan na programa. Sa problema, no wala rin manliliber atate gagimira na saratay kabyangan na BHW, area kabyangan na Barangay Service Point Officer, are kabyangan na Philippine Statistics Authority ang mangkakandak na survey at wala mo't iraramay totoo yung mabubot damot laran na interview at ang gapumot lanti so napipinabangan da at sararatan kanya numaminsan uniiwas lara at sararatan na interview tagdagabay sunaabala mas gabay dani mananap na pambilay da pero ayalanti sa igagamtan tuya sa programan purpose, yung Pantawid Pamilya Pilipino program, sa gabay itong ibagatan at makatawid ka sa kahirapan. Makatawid ka sa kahirapan. Pero, dakdakala, paluri mo tayo 7 taunay, suportaan ka na gobyerno satan. Wala ramay arum, ya talagang akapansumpal at elementarya, akapansumpal at high school, maminsan, wala mo't iraramay makapang college, no sikara bilbilang sunaswiswertian, ya makala na saratay scholarship program na LGU. Talagang impuso tumot, impurot tumot sumanaral. Akapan-aral la, siyempre makapan trabaho la, maka-adjust mo't la, panagbilay dararatan pero karaklan na tatay gagimira jadmuran edad wala ramay teenage pregnancy wala raratay premarital sex na nagagaw-gawa nalukunan ibatikan anto kamaladtan wala mo't iraramay iyaamong dala wala mo't iraramay 12-13 anyo sira nugugaw mana anak lara o dino malukon lara. Imagine nyo tan. Saray benepisyon pinansyal iter na sa gobyerno at balag iraratan. Balag tan at ati gagimiray benepisyon na pinansyal. Wala ray jad silo nga nasatan na programa wala lay heart grant 750 pesos bawat bulan, gantan, inya tagay dalatan, siguro late labat irarayay figures tayo. Wala mo't iray iiter dasare bawat elementarya, 500 pesos bawat wala junior high school, or 700 pesos at saray senior high school. O, itatagay dalararatan. At loob,
na sampluran bulan, walamat iraramay tatawagan tayo na rice subsidy bawat bulan. Aktibo tana ya natutumbok so programa kondisyon na gobyerno. Pero wala tay monitoring at satan. Aya so tutuputan tayo talagan walay monitoring at satan na tating agagimira. Kasi jad kalibur-libur, jad kinyulabat la, neighborhood yun, nanunang nang yuraratan. Ya walara iray neighbor syuratan, ya miyembro na say purpose, ya agdamot natutuntun irarayan conditionalities o dino patakaran na gobyerno. Nanang nang yuratan. Unaalada iraratan niya singa ayuda manlapud da gobyerno, baluyan at walalarad lamisaan na aliwan tungit majong o dino inuman. So useless matlam lamang at atay gagimira sabit lang programa. Early in the morning. No, anggapoy untanlan monitoring. Tadakdakkel, so totoo na mairap bilay. Dakdakkel, kapara tirarata niya mairap bilay, pero tayo la, unaasa labat laran, unaasa gobyerno nilira sararatan, ya abitlaran ayuda. Naani, iparingil ko si kayo, imay banat ng Congressman Irisi na Caloocan, walamot imay Congressman, I think San Fernando, ya mangirirepresenta na sa labor, ya araraya talagan agdagabay ang klase na dole-out mentality program ya gagawin na gobyerno. Anggad kapigantan kasi, so pangiter na untalan relief, pangiter na untalan ayuda, ayay mendicancy program na gobyerno tay dole-out mentality. Kapigan lambangat, the other day, wala may rice subsidy, wala may interdaya bulas. BBM rice, I think mga 10 kilo si man. Pero wala rin nala ka impormasyon ya sararatan ya bulas manaya at wala ra may makuto. Makuto. Normal labat itan. Normal labat itay walay kuto na sararatay abitlaran na bulas. Taaraya at tawagan tayo na kinmut iraratan saragton kanon. Sa tawag at satan niya kuto da bulas at may tatawagan daya bukbuk o dino kabat da ngaran ya rice weevil. Rice weevil at ati gagimira. Araya at ang kakulag ya insikto ya maniiknol tan nabibilay at loob na satay bulas, butil ng bigas. Say itsura dararatan ang kakulag. Nanang nyo, no, aliwan andukat at kiniraratan amay brownish o dino brown. Dakal iraratan. Siguro nanang nyo raratay nawat tsuran 10 kilo siya bulas at sama imbunog ya agaw imbunog nitan ada City Plaza at wala ratan at ati gagimira wala may araratan niya bukbuk at maniiknulmot at loob mismo nasama butil na bulas ang gamantan araraya at ang gano aliwan sararamalay inri relief walamot irenasaliw ya untan abitlan gano balo-balon saliw iraratan na bulas, wala ratan. Na-experience tayo iraratan. Pero araya at ate gagimira at saragto ya kanan. Ang gapoy di pwede siya tutan. Normal labat kunuraratan ya kuto na bulas ya aratan at ang kakulag ya insekto ya maniignol at loob mismo na samay grain o dino abitlan
bulas. Early in the morning. Dumamot, iraramay maantot. Wala ratan. Ano san tila? Ang tila dapat man reklamo oda satan. Tayo la. Irap na bilay lanti. Oh. Irap na bilay lanti at ati gagimira. Katun ano san tayo? Early in the morning. Di tantimot kasi maslak iya unaasa. Pero Los Vinos pinablimiran dumuringal. Ipatuloy tayo yan na komentaryo tayo. Kasumpalan ni napakabat malalapod saray manangan tabay. Orly Navarro sa 88.1. Early in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare, kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang
ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho naman. Ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho pa. Early in the morning. 34 minutos, kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Kaiba yun ni siya, so amigo yo, your one and only. Say kabusol na saray balasubas. Matatakaw at gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalat na saray nalalamas tan mananisya at katuan. Okay, may lay viewers tayo. I-chat dalara ay experience dan mamauran la. Maksil kuno'y uran. Sige. Dyan sara may low-lying area, sigurado danum lararatan. Singaditan ada Pantal Norte, ditan ada Guam, sa ikwanan na Marita, Milisyo, danumla kuno diman ad area da. Actually, kapaway ko, underwater mo't lamay dinalan ko. Kumusta kilatan ada barangay Mayumbo, ha? Kumusta kilatan ada barangay Mayumbo? Kumusta mo ditan ada baloy na Santa Barbara? Happy birthday manaya ada kinan amigo Alex Tulaw. Greetings malala pumot at kinan maestro mekaniko Dr. Arlito Bandong. Walalad si kato namin. Kan si Jojo RP, your copy friend mo. Bali-bali celebration da, kaiba turaramay millionaires. Talaga lang. So happy birthday, Alex Tulaw. Okay, wala reaksyon. Nilirat sa araratay lista. Araratay mga alengaran. Sa ikwanto ay pipeline day itdan na stab para PBBM rice. Lista, laran lista. Nuwagtan lay grasya ang gapulay ngaranda. Alaan na in charge ja at lugar me kwanto. Sayay man na chachat tagadtan ad barera. No barera di sakop na pantal siren. Kita nagpalay release nako. Supatan kasi tagalista ditan. Ha? Katutay irap libur ira, laan day ngaran mo, ilista da, pero agmut unsabi may pinanabang mo, ay panon tulaya kasi? Say minanabang, araramay walalabat la, patugan. Si katuya subalaga problema, at ati gagimira noon niya lara, at asay, sigasaya, adalan tayo na Bagyon Luis. Mamauran, apektado tayo. Apektado lanti panag-urong na sara tayo ugugaw, suspension of classes. Apektado so panag sigay
Araratay managbaluto, apektado mo't iraraya. Antoni raratay arom iran apektado sa ratay flooded areas. Low-lying areas, ang makapaway, so tricycle da, gara makapampasada. So dakal, so apektado ya dapat kumun na idan iraraya na talagan ayuda pansamantala. Ta simpre tempoy na laman, at loob na sa nagaw, o do'y agaw, lapulantid agara, akapawaya man hanap buhay o mananap na pambilay. Lautla at sarara may hand to mouth. Ara may hand to mouth. So panagbilay at ato'y gagimira. Okay tay ayuda, pero aliwan si katutan, so lawas gawon tayo, tapyano unasa, tayo o na gobyerno, yagtila man trabaho, singatila may pabalag ya tatawagan dan one tamad. Okay, Engineer Nixon, amay balikas pa ng Congressman Irisi, no wata niya ni Ricol Taman, may inaaway. nilira eda sayay Lahat ng problema ng bayan, tatawagan ya ang sagot ay ayuda. Ang presidential ay spokesperson, ayuda. Okay, araw-araw, may inaaway. Lahat ng problema ng bayan, ang sagot ay ayuda. Krisis sa Middle East, ayuda, ayuda, ayuda. Ang mga Pilipino para ng siwan tamad, sa halip na mangarap at magsikap, nakanga, naghihintay ng ayos tupad. Nakatanggap na 5,000. Ilang araw lang, ubus na. Ano gagawin? Nga uli. Ito po ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Isang pamahalaan na walang malinaw na direksyon. Isang pamahalaan na walang sapat at matapat na solusyon sa pinakamabibigat na problema ng bayan. Isang pamahalaan na natila na ubusan na ng vision para sa kinabukasan. Ito na lang ba ang programa ng Administrasyong Marcos? Ayuda. 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 Higit 8 bilyon para sa mga barangay. 200,000 pesos kada isa sa 42,000 barangays ng bansa. Makatwirang ba ito? Equitable ba ito? Kailangan ba ito? Namomonitor ba kung tama ang pagkasal nito? Hindi para itong salapi na isinaboy sa hangin. 50,000 ang populasyon ng isang barangay, makakatanggap ng 200,000. Yung isang barangay, 1,000 lang ang populasyon, makakatanggap ng 200,000. Where is the equitability? 5 scholars to be determined by the barangay. Di ba dapat ang CHED o mga paaralan ang tamang magpatupad nito? Ang mangyayari yan, asaha, ay awayan at tampuhan. Reklamo, kamag-anak lang ng kapitan ang nabigyan 100K. Bahala na kayo kung saan yung gagastusin. Alam naman natin, barangay, pati SK ngayon, may SOP din. Sayang ang salapi ng bayan. This is patronage politics. Hindi makatwirang programa at walang magiging impact sa panggulat. Ano ba ang kinakampanya ng Pangulo? Ang pagtaas ng kanyang trust rating? O ang panggulat ng bansa? Lahat ng problema ng bayan, ang sagot ay ayuda. Krisis sa Middle East, ayuda, ayuda, ayuda. Ang mga Pilipino para ng siwan tamad, sa halip na mangarap at magsikap, nakanga, naghihintay ng ayos tupad. Nakatanggap na 5,000. Ilang araw lang, ubus na. Okay. Ano gagawin? Nga uli. Kitan. Pag dumaan sa barangay ng 5,000, nako, 2.5 na lang ang may bibigay sa tao. Pag matakaw yung barangay captain, 1.5 Okay. na lang. Thank you very much. Kinan President Nixon Dakal, El Presidente. At sa tanya, balikas na Congressman Irisi at Ate Gagimira. Untan kwanto sutatawagan tayon State of the Nation. Say kipapasen na bansa tayon Pilipinas. Ang gapoy direksyon, ang gapoy programa, ang gapoy vision.
Puro labatla, eda sararatay, politics of patronage, ayuda, ayuda, ayuda. Mendicancy program, o dino ay tatawagan tayo yung dole-out system. Hanggat kapigan tanoy. Agla kasi naupot, sukwarta, at kaban na balay. Kaya na si Katuta ibabalag na utang tila, utang daruma bansa. Di tandamot at ate gagimira, nanaala iraratan. Ayuda. No, ang itor kala na trabaho, ang itor kala trabaho, walay programa para trabaho, man trabaho ito totoo. Agara una sa adsara ayuda, una sa adsara may sweldo unda. Ya dapat walay trabaho pero sapat na sweldo. Kabalo yan. Antoy, programa ng gobyerno, wala ta? Ang gapo so investor siya ang luloob. Advance sa tayo na Pilipinas, wala ta investor siya limoob dya. Paano tumutoy? Nga pulay pantitiwa, nga pulay tiwala data, nalulus tayo labat, so kwarta. Natan, monitoryo at barangayo. Monitoryo at barangayo. Araraman so aga kapila at satay scholarship program na local government, wala so 200,000 pesos ya inter. Kada barangay tanod interon bansan na Pilipinas, irrespective of their population, 200,000 pesos. 100,000 at satan o saran para scholarship program. Mga limaran katao no 20,000 pesos each at sa semester so gastusan tutan. Monitoryo. Araramay kalaban ada politika. Ame agda kakuluran. Ya idaidan na saratay scholarship program talapod agdara ka iba, agdara ka alyado. Nang nyo, laon nyo rate barangay kapitan nyo. Tawalay pundo at sararata na tatay gagimira, 200,000 pesos. Sa isang lasos, libod satan para scholarship program. Tan monitor yun, ino sa panggagastusan na saratan iya kwarta. Tapiano aga na sayang kasi jagkarakil na kwarta yay iter panamagle na sararatan niya ayuda nalulustay. Nalulustay iraratan. Gone with the wind. Nagtilaan pa no inresulalaan dararaya. Aliwala ba tayo si Congressman Erice sumangibabagat satan. Hanggang si karadi Congressman Libiste, Congressman inikaldang Congressman Barsaga, nagdagabaya na walay kritiko ud si kara. Pani, si may labor sector, may manggagawa sector ya Congressman. Arayan ugugaw, talagang kiniraraya. Idealistic, iraratan niya ugugaw. Principled and idealistic. Anto, kuanon Congressman Erice. Anto, kuanon Congressman Erice. Liberal Party, Are kakaiba to, aki alyado lad kinan Presidente Marcos, dildil patan dal ubot to tan, ama figure of special abat man natate gagibira. Salito. Abalang lay klasin prinsipyo da tate gagimira. Ayalabat so undalaban. Da kabyangan na Liberal Party. Aside at sararamay arumiran kukontra da sayan administrasyon ya si kara at nakukulong. Kailangan talaga trabaho. Wala mo't imay di ba? Wala mo't imay nababasa tayo lanang niya, Ken. Agmura idan nasira. Kailangan ibangat mura no panon ton mangalay sira. Tanu idamularan ida naglarong galaw iraratan magmalularan parasite. Magmaro iran one tamad. Sikat tayo nung niya. Wala tayo at middle class, sikat tayo bilang yakaskasyan ya
pupus-pusenda, ya mambayar tayo na buwis. Pupus-pusenda tayo, manlilingot tilay dala. At pantalikarkar tayo yaman trabaho, pero atay nanaal mo tayo ibabayar, kakaltasan na tayo at amaya klase ya buwis. Dagdakil, ya babayaran tayong buwis. Pero araratay babayar tayo ditan, kwarta tayo raratan, iitir da balot at saraya, so istambay. Tayo ay naghahanap buhay para yung bayad natin sa buwis ay ibibigay sa istambay. Kaya abig na maging istambayo, yawa. Lunayari, agakla unurong, at say kursok, say degree, magmaliwalan, professional tambay. At least, manswildoak at panamaglay na buwis na saray, mampapairap-iran tutuon, mantatalikarkar, yaman trabaho. Pero nanang mabalot, at sararatay kakaabay mo, pero Los Vinos, ayaman dalabat la susugalan, inuman. Yaangga po, nothing. Usilan da, wangalara ayuda, kapilara, naalada nata nilara may ayuda. So, batikan da nata, lamisaan. Aga kasi makapasinagam, yan anunang nang manlilikot ira, pero si kabalot at mampapairap, si kaso pangaalanda na sararatay ito at sararata niya ayuda. Early in the morning. Aliwan sa talabat. Nagbabayad tayo ng buwis, yung mga opisyal natin, nabubuhay sa ating buwis. Di ba? Kukurapunda ni at ato'y gagimira. Early in the morning. Aga kasi makapasinagamitan, ya nagagaw-gawa, at sarayan na kaplusan, kabaluyan, ya say nananang mo mismo at araraman, so manlilikot ditan, ya say kwartang balot so pampipista anda. Early in the morning. Pero Los Vinos, Good morning, kina na Papa Ode. Wala in post, forward to check video. Ano ang turay sitwasyon na saray kalkalsada. Syudad tayong dagupan, pero pasensya ka lang. Kung napansabaya bantayan sa video, naman na didiscuss tayo issue. Panawagan na Roger de la Cruz at saray kabandaan tutan at Pugo Hito, Pugi Chico. Idan, hari kabandaan tutan manalwar kayo kuno. Laulad sarate watan at Karikaan tan Maliwawa Village. Kayo mapaga at hindi lang pang sports, pang barangay patan si Roger de la Cruz, pangamaan ng manager Joselito. 8 minutos antes yaman alas 8 ada kabuasan. Si Gilbert Barabas kiikap. Subili ba mo? Kasi nga ang gapoy lilik na unton na sakit tutan. Hanggang wala lang galdian. Sige labat latan. Lani Bautista Paragas. Si Lorenzo Palma. Si Boy Riles. Son of the Morning. Ispaski Demonios. Si Agustin Perez. Okay. Higa po tayo sa ramay muna. Bilang agnira tabunan. Manong Ben Hobillanos. Emperor Bads Vidal. Celia Morante.
Jolens Antipolo, happy birthday kunood kinan Argel Shapno at Poblacion Wiste. Si Virginia Inazoria Munoz ditan at Kalasyaw. Sa ikwanto ayon, imbagabagayo aratay purpose pandagdag utang labat na Pinas at biyot tao. Halamat early in the morning kwanto. Aliwan amin, tawala mo't iraramay akapan sumpal mo't lanti. Sophia Mamaril Matchas. Benedict De Oro Dumayas. JG Gamboa, JM Ballesteros, Agustin Perez, Master Sarlo Gonzales, Ima Alipio Ditan, Ada Basing Bimalay, si Len Coronel, Renato Hubillanos, Gary Ubal. Kumusta ang pasada, Gary? Sigurado walang estudyante kaya matumal ang pasada. Si Amigo Delpen Calma, si Armando Segundo, kumusta may harvest mo? Asambot mo yun ang harvest. Ante siya unsabi subagyo. Wala intilak mo GR. Edwin Seralde, si Ate Cha ditan ad palapad Sampabyan. Kumusta? Ano niyan mamauran unsingaw lalamat sa pollution at sarate poultry farm. Napulyon nating lahat, napulyon ko. Kumusta lang kipapasin nyo ditan at St. Terrace Road. Yalawas nadudulap. Kumun at aglaon sabay so high tide tapyanan kayo naluuban at kaabungan nyo. Engineer Agosto Bentinilla. Asinggirla. Asinggirla. Engineer August. Siyempre, basta Agosto. August celebration latan. Masukal na daan, madulas at masukal na daan dito sa kabundukan. Kuhanan Ate Cha, di tanad palapad Sampabyan. Highland. Codino Upland. Maxi Soles. Good morning, Matt. Kinan Milit. Long time no chat. At least nalmumuak at sayan stasyon. Aratay pamilya Olpindo, Tanrio Perio, Ditan at Arellano. Maabig kabwasan. Si Teresa Cornel. Si Lalen Velasquez, Ditan at Japan. Sa ikwanan Jojo Bauson sa naganap na city meet sa Ordanita Swimming, Yaagawa at San Manuel, si Daphne Maisy de la Cruz, akala na talurang gold, tanduaran na silver ng Sabado tan Simba. Agawa, agatan sinaol, idol. Sayang, jaddagupan kumunsi irepresentatutan. Pero ang tayo mutla, masyado. Kanya in transporto ad siyudad na Ordanita. Congratulations at si Daphne Maisy de la Cruz, anak ng Balungtan si Minerva. Haraya may ateng yan ang reklamo ad si Katayo Diman dati yung istasyon. Kalaranan nyo la sa programa na Liknaay Balay ng RJ Jimenez. Sa gobyerno, kontrolon to ito.
at ayuda so sarag tumet through ATM la umpiano agla undalan ed panagluko so ayuda. Aga undalan la at sararamay tagalista. Agla undalan at sararatay kontaktor. Si Noel Mejia, Brenda Soy, Nestor Maramba, si Kuya Stephen Evaristo, yung rehidor na Intramuros City of Dagupan, Miriam Dasig Bulataw, si Francis Tenorio, si Wilma Cabico, Mandurang Ulitan, at Lambayan Mapandan. Likewise, at kinan amigo Rene Velasquez, Daily Nor Sagaray, itilak mila lang ula subalagmin na pisasalamat at balang sinansakay. Ya pinablin na dumaringal. Salamat at lawas ya suportayo. Salamat at pantitiwalayo. Sa amigo yo, your one and only in the morning, mangibabagay, Diyos ti agngina apo. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. Son, ang puta-putang Iran